Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam haddu fana guswa aminu eba aminu ki hadagu fati baike emima ekade pan sallallahu alaihi wasallam warabboda ekade pan ummata irshad dibba fawa kame kemi haddu fana ala nudiu ingeto e islam dina practice kurun kam gaves adi islam dina anga fawa hukum taguwa amal nuku kam gaves emima haddu fana ala diumaki ei ekkolakon gos kureve kame nune e dekoluges ebote ei hifamwa warbuna boda hifuma kivese haddu fanalume adi hifan je ichi ganu hifa dugolluma kivese ei haddu fanalume hema mikan awon men dene ganege tibbam wiye islam dina ulumaki ei haddu fanala diume nu haddu fanala diumaki ei yahudina nasorangi sifai adi medu islam din naki haddu fanala dine gotuga duniya dakkamun dani ei kafaru fatura propaganda ei ebami kaaba fenne haddu fanati baika viti ebami benoni enan muslimun egota lebad kura e magon me mi inga propaganda medu fishari rangala agon me hushiyaruwe mi muslimunna respect kureve war nuba bahikam qabul kogge sahha islam deenuge idum agon me je fatura 29 minutes